bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi vlog, dobrodošli na YouTube kanal, dobrodošli natrag, dobrodošla i ja natrag. Ne znam uopće što bih rekla, evo iskreno da odmah počnem, odmah pređemo na stvar. Imala sam... Imala sam, evo zadnja, pa ja bih rekla 3 tjedna, baš onako intenzivnog svega i svačega se izdešavalo. Estera mi je bila bolesna, opet mi je bolesna. Telefon mi se bio pokvario, tako da nisam apsolutno ništa mogla ni odgovarati na komentare. Jer to sve radim preko telefona, jer mi laptop isto tako ne radi, štedimo za novi laptop. Tako da sam baš onako bila ko odsječena od svijeta, baš sam se tako osjećala iskreno. Imala sam neki stari mobitel koji nije podržavao ni Face, ni Instagram, ni Viber, apsolutno ništa. I baš sam bila ono, ajme, ne mogu apsolutno ništa raditi. Rad za udrugu, papiri koje sam trebala napraviti, i to nije sad toliko ono frustrirajuće, ali sama činjenica da nitko ništa ne zna je nešto što me totalno izbaci iz takta. Kad uđeš u ured koji se bavi tim stvarima i onda te bljedo gledaju, ti gledaš njih, oni tebe i nitko ništa ne zna. Malte ne ono, sam išla od ureda do ureda onako na slijepo, jer evo, hvala Bogu da on je to izveo na dobro i da sam stvarno naišla na ljude na kraju koji su mi znali objasniti neke stvari, uputiti me negdje, ali baš onako je bilo u jednom trenutku full frustrirajuće. Tako da mi je to baš puno vremena uzelo, papiri koje sam, hvala Bogu, pozavršavala, tako da evo, sad slijede samo one lijepe stvari. Estera je bolesna, evo nažalost ponovo, zvala me teta iz vrtića prekjučer, ja mislim. Čistila sam apartman, sva onako u dezinfekcijskim sredstvima, sak pošpricala cijelu kuhinju, sve je bilo onako, baš sam onako utonula u dezinfekcijska sredstva i dobijem poziv da ima visoku temperaturu i da je boli stomak. Tako da ništa, išla sam po nju, povraćala mi u autu, ostala sam skulirana, evo hvala Bogu, ali evo, kući je, ostaće kući ipak cijeli tjedan. Bolje je, nema temperaturu više, ali definitivno želim neka bude tu doma, neka odmori, neka ozdravi kako treba, neću uopće forsirati nikakav vrtić. Bitno mi je da je ona zdrava, tako da evo, kažem, malo onako luđačkih zadnjih 3 tjedna, neočekivanih situacija, ali dobro, definitivno sam učila biti strpljiva. Reci da ja spremam sobu. Estera sprema sobu. Kažem, definitivno sam učila u zadnje 3 tjedna biti strpljiva, predat Bogu, ne strahovat.
i jednostavno onako čekat na njegovo vrijeme i pustiti to sve, niti ne živcirat se, niti ne mozga toliko stvarima koje jednostavno ne mogu kontrolirati. Tako da, evo, plus još ovo promjenjivo vrijeme mi je totalno utječe na moj tlak i na glavobolje, na raspoloženje. Na glavobolje ne mogu toliko utjecati, ali na raspoloženje mogu, pa sam se trudila barem da onako pokušam naći radost u bilo kakvim sitnicama, samo da to vrijeme ne utječe toliko na raspoloženje, ali evo, i plus i to promjenjivo vrijeme, mislim, katastrofa. Da li na vas utječe tako to promjenjivo vrijeme kao na mene? Mislim, mene glava užasno boli, jako sam razdražljiva, mada se trudim ne bit, ali evo, kažem, katastrofa. Da li na vas utječe? Kako vi to rješavate? Jer evo, treba mi stvarno savjet tu. Da li popijete tablete? Izbjegavam piti tablete, popijem kavu, ali ne mogu ni 100 kava na dan popiti. Tako da, baš onako katastrofa. Ali dobro, tu smo gdje jesmo, hvala Bogu za prekrasno sunčano vrijeme, sunčani dan. Nemam nekakav plan za danas, osim što planiramo otići do Pule, naručiti si novi kauč. Hvala Isuse, konačno smo uštedjeli za novi kauč i tu sam bila isfrustrirana. Ljudi moji, nemojte kupovati online kaučeve. Uvijek idite i pogledajte ga uživo, sjednite, jer sam se skoro zeznula. Kupila kauč u Primi online, bez da sam išla gledat, ali hvala Bogu, evo, išla sam u Primu u salon i kauč je apsolutna katastrofa uživo. Uopće nije kvalitetan, materijal je baš onako neki užasno nekvalitetan, tako da, evo, i tu sam bila razočarana jer nisam uopće našla nešto što mi se baš sviđa, ili je bio kauč koji mi se sviđao, ali je bio užasno skup, ali ono, cijena abnormalno visoka, ali našli smo kauč u Intermod, salon namještaja u Puli. Tamo sam onako ušla sasvim slučajno sa stavom, ok, idem tu unutra, samo da kažem da sam bila, da poslije mi ne bude žao što nisam i tu provjerila. Na kraju, evo, tamo smo našli kauč, prekrasan, mislim da je brušena koža, eko koža. Tako da danas bismo htjeli ga ići naručiti. Svakako da ćemo isto tako ubrzo početi sa adaptacijama ovdje. Sve ću to snimiti da vidite na koji način smo onako štedljivo uspjeli renovirati naš dom. Gledamo da stvarno smo u nekom budžetu, da se ne trošimo, izbjegavamo kupovati na rate i izbjegavamo dizati kredit. Zašto? Zato što se uvijek nešto može desiti, da nemamo novaca pa da nam ne mogu skinuti ratu, ne želimo se zaduživati, ne želimo onako si stavljati taj teret. Rađe ćemo čekati malo duže i štediti nego skočiti u nekakve dugove. Malo luđački life update, ali evo, ponekad je i takav životni period dođe, šta ću, jednostavno je kako je. Ne nosim se najbolje sa time, iskreno. Kad se sve onako skupi, pošto jesam malo osjećajnija, emotivnija, temperamentnija, tako i reagiram, mada, kažem, trudim se stvarno onako zaroniti u Božju riječ i držati se Boga. Ljudi moji, žene, majke, mi smo lavice, mi smo kraljice. Šta jedna majka sve može podnijeti i koliko stresa na sebe uzme, škola, bolesna djeca, dom, plus ako radi, evo ja isto želim otvoriti nešto svoje i sve to toliki teret, ali evo, Gospod zaista je ženu, majku napravio, stvorio, dao nam je snagu, dao nam je onako čvrstinu, osjećajnost kako stvarno muškarci nemaju. Ne pričamo kao feministkinja, ovo pričam kao kršćanka, majka, kao na neko ko je stvarno u zadnja 3 tjedna imao težak i stresan period, ali evo, još kad imamo Gospoda to je sve onako lakše, možemo se za nekoga uhvatiti. Tako da ja se divim nama ženama, nama majkama
i slava Bogu nas je stvorio takve, jer ne znam kako bimo to drugačije izgurali. Drage mame, drage moje domaćice, nemojte očajavati ako imate i vi malo ovako stresni period. Uz Boga se sve može, Bog nas je stvorio tako jake, snažne. Ne moramo se praviti da smo jake i snažne, ali uz Boga da svakako sve možemo. Ne u našoj snazi, nego u sili Božjoj, u Božjoj snazi. Prekrasno vrijeme, evo imamo Livu koja nas prati. Super mi je to jer vrlo lako moguće da se tu mogu biti u šumi zmije. Pa onda nam je ona sigurnost. A i Miška nas prati, ona je vjernija od psa. Tako da baš mi je slatka. Pozdrav! Evo malo je kasnije, popodne je, oko 5:30, 6, koliko je? Skoro 6 sati. I evo, Daniel je išao po iris, a ja sam sjela i gulit ću biži, grahić. Evo, to je super aktivnost ovako za popodne. Imamo ga poprilično puno, evo cijela ova vreća, ovo je domaće, by the way, iz moja svekrva ima stvarno veliki vrt, pa onda nam ona tako nabere i da. I ono što ostane, s obzirom da ima dosta puno toga, ili da prijateljima, dala sam u nedjelju, sam dala jednom prijatelju iz crkve, ili ogulimo, onda stavimo u vreću i stavimo u škrinju za zimu da i mogu tako raditi riži biži. Stvarno sam zahvalna Bogu da mogu popodneva provoditi ovako mirno i opušteno, gulim biži i baš mi je evo super. Evo, Estera voli jest siroj graški. I kuhane. Pozdrav! Novi je dan, novi je prekrasan sunčani dan. Mi smo, Estera i ja smo u autu, krećemo u Pepko, trebala bi kupiti nešto za ručak isto tako. U Pepku želim kupiti nešto za poklon jer jedna od mojih prijateljica iz djetinjstva je rodila je sina i htjela bi evo nešto pokloniti. Baš sam uzbuđena i sretna zbog nje. Ona ima evo prekrasno, ogromno svjedočanstvo kako je Bog izveo tu trudnoću, prekrasno svjedočanstvo kako je Bog izveo taj porod, sve na dobro. Jednostavno, evo, ne možeš ostati ravnodušan i onako, samo slaviš Boga što je tako divan, što je tako velik. I evo, zato kažem, jučer sam rekla, mame su nešto, dar od Boga, snaga koju mi kao majke imamo je definitivno dar od Boga i stvarno, evo, možemo se potapšati po ramenu i reći stvarno da smo super. Zahvaljujući Bogu, naravno ništa u svojoj snazi, ali evo, baš sam onako sretna što je, sretna sam zbog nje što evo konačno je i rodila i sve to Bog izveo na dobro i stvarno onako slavim Boga što nas je
tako divno stvorio i stvarno za tu mogućnost da možemo biti majke, jer je to ogroman blagoslov, divan blagoslov, divna stvar i dar od Boga naravno. Evo nas konačno doma, evo je Iris stigla. I Estera je tamo. Samo sam vam htjela pokazati što sam uzela za moju prijateljicu. Ovo mi je preslatko. Maja, kako mi je slatko. Kad vidim ovako malu odjeću, baš mi dođe da imam još jedno, ali neću. Onda, naravno, pelene uvijek trebaju, kroz to, ono, mislim, ako išta se može kupiti mami koja je tek rodila, pelene, vlažna maramica, kremica, to je uvijek dobro došlo. Uzela sam joj i dudice. Evo, cvijeće za mamu. Prekrasne roze orhideje. Čokolatini. Ovo su nama najdraži čokolatini iz Lidla. I Raffaello, to se Iris osjetila da bi mogli još jedan Raffaello uzeti. Onda smo jer kažem ima još 2 mala sina, uzela sam svakome po Kinder i ove balone za puhanje balona, sad je lijepo vrijeme kad idu vani. Čestitku, prelijepa je. Za ručak kuham ove biži domaći. Prvo ću ih malo samo da se umekšaju u vodi, jedno 15 minuta, 20 ajde. I onda ćemo ih napraviti sa šugom, sa piletinom i sa, što sam uzela, fuži ili pljukance, nešto tako sam uzela, fuži. I to je to, bit će baš fini ručak. Ok, prvo ono što volim napraviti je pripremim povrće, naravno oprala sam luk, oprala sam mrkvu, luk ću narezati na sitnije komade i stavit ću to u tavu sa maslinovim uljem koji je isto tako domaće i stavit ćemo luk da se dinsta jedno 20 minuta i uvijek naravno stavim vode. Onda ću umjesto nasjeskat mrkvu na sitne komade ću je naribati i stavit ću je tek na kraju. Pripremam piletinu, meso na manje komade, na kocke. Piletina je odličan izvor proteina, tako da je jako, jako zdrava. To ću se staviti u dinstani luk, malo promiješati, naravno posoliti, popapriti, ne koristim nikakve druge začine trenutačno, tako da to ćemo isto tako staviti da se dinsta. I onda stavljamo grašak koji je već mekani, lijepo, stavljamo ga u piletinu i nakon jedno 10 minuta stavljam naribanu mrkvicu i to je to, pustim još jedno 5 minuta da se kuha i ljudi moji, to je to. Umak je gotov, stavljam ga na fuže i bilo je jako, jako ukusno. I zdravo je. I idemo po, biti ne idemo po, da bar idemo po, idemo ga tek naručiti. A dobro, nema veze. Bitno je da je to to. To je to. Konačno doma, sad smo večerali i evo pomalo se spremamo za ukrpe. Rekla bi, voljela bi reći da je bilo uspješno to za kauč, ali ne mogu baš to reći. Nije bilo ni neuspješno, ali ne znam, bio je neki problem jer ne znaju da li imaju taj kauč u boju koju mi želimo, to je siva boja. Tako da, nemam pojma što se dešava. Imam feeling da jednom kad krene sve nizbrdo, onda jednostavno ide nizbrdo. Nije sad to nešto sad pretjerano strašno, naravno ima i puno gorih stvari od toga. Ali dobro, evo sutra će nam javiti da li ima u toj boji ili ne. Ako nema, našli smo i drugu alternativu, ali jedna dobra stvar.
Bila sam u Pepku u Puli. Pepku u Puli je malo, ja bih rekla, bolje od Pepku u Rovinju. Imaju stvari koje ovdje u Rovinju nemaju, što me stvarno čudi jer imamo i ovdje dosta velik Pepko. Ali sam našla nešto što bih vam htjela pokazati. Nemojte mi se smijati. Pidžama na Sailor Moon. Ma ne mogu vjerovati kad sam to našla. Kako je prekrasna. Ne znam ako ste vi gledali Sailor Moon ili ti Mjesečeva ratnica kad ste bili mali, ali evo, moja generacija, ja imam 34 godine, vjerujem da znate koji je ova prekrasna djevojka. Mjesečeva ratnica, stvarno sam ju voljela gledat i kad sam vidjela pidžamu danas sam rekla, ma znaš šta, bol me briga, uzimam si. Ovo je zapravo sa dječjeg odjela i uzela sam, ja mislim, najveću, 170, znači 15 do 16 godina. Mislim da će mi biti ok, ali baš je lijepa. I još nešto što sam uzela u Pepko su ove žlice za med i baš su mi simpatične, baš mi se čini evo savršeno za proljeće, ljeto, ovako s ovim motivima. Ništa, pomalo ću završiti ovaj vlog. Evo, nadam se da ste uživali, nadam se da ste se upustili sa mnom, sa nama i da evo, vam je bio super ovaj vlog. Spremit ćemo se pomalo za spavanje, napravit ću si fini čajić kao i svake večeri i to će biti to. Pogledat ću Hell's Kitchen jer volimo gledat Gretića, šef Gretić je zakon. Nakon toga nam je naša Mojmira i to je to. Tako da, čeka me definitivno lijepo opuštanje jer danas je bio malo hektičan dan. Želim vam svima sretan, blagoslovljen dan ili večer, gdje god da jeste, što god radite, nadam se da ste sretni i da ste dobro. Vidimo se u novom videu. Bok!